Reka tubasuhuze kandi twongere tubashimire mwese twongeye guhurira hano kuri News Lab TV. Reka turebe nyuma y'uko M23 ivuye muri Uvira, ese uyu mujyi ubu ngubu wabaye uwande? Wari kare haravuga induru, hanyuma turaza kureba n'andi makuru arimo kugenda avugwa mu bice bitandukanye, cyane cyane ku mirongo y'urugamba ndetse n'andi yose twagiye tubategurira. Nujye kure wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira hano kuri uyu murongo. Reka rero turebe tudatinze, turebe aya makuru, turebe ese ko uyu munsi niyo deadline cyangwa uyu munsi ni nyirantarengwa yo kuba M23 yavuye hariya muri Uvira nkuko ubuyobozi bwayo bwabitangaje. Ese uyu mujyi uraza kuba uwande? Mu ijoro bishyira mu masaa 2 saa 3 z'ijoro ryakeye nibwo M23 abantu bagiye kubona imirongo miremire cyane y'abasirikare ba M23 barimo bava hariya muri Uvira berekeza ahandi. Aho berekeje turi buze ko ababwirana naho muri iyi nkuru. Aba barwanyi rero bakaba babikoze nyuma y'uko bafashe icyemezo cyo kurekura uyu mujyi kubw'ubusabe bw'umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babashe korohereza ibiganiro biri kubera muri Doha. Ntabwo batindanye uyu mujyi kuko bawufashe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12, bawambuye ingabo z'abarundi, bawambuye FARDC, bawambuye Wazalendo ndetse n'abacancuro na FDLR bari bafatanyije. Uvira ugiye kureba ikora ku kiyaga cya Tanganyika mu birometero hagati ya 20 na 25 uvuye i Bujumbura mu Burundi. Nkuko rero bihagaze ubu ngubu, amashusho twabonye yagiye atangazwa yagaragazaga imodoka zirimo abarwanyi bagenda ndetse abandi bagenda n'amaguru bafite noneho n'imbunda zabo ndetse n'ibindi bakoresha ku rugamba. Amakuru rero yamenyekanye nuko ngubu abarwanyi ba M23 barimo kuva Uvira barangiza bakagenda bakajya mu misozi ikikije umujyi wa Uvira, aho Uvira barimo bayireba mu birenge byabo. Ibi ngibi biri buze kubaha amahirwe yuko anytime cyangwa igihe cyari cyo cyose bashobora kuba bakongera kwisubiza uyu mujyi. Ese wakibaza ngo M23 yagiye, ese ubu ngubu ninde urimo gucunga uyu mujyi? Gusa ku ruhande rwa Leta ya Kongo ntago yemera ko M23 yagiye. Patrick Muyaya uvugiriye leta we aribaza ngo ese koko hagiye bangahe, bagiye hehe, ninde ugenzura ko bagiye? Umva ko iyo mvugo irimo gushidikanya cyane, asa n'umuntu utemera yuko aba barwanyi baba bamaze kugenda. Ariko amafoto yagaragaye ndetse na za video zagiye zigaragara. Ubwo rero M23 yatangazaga ko yiteguye kuva muri uyu mujyi wa Uvira, yasabye abahuza guhamya ko umujyi urinzwe n'ingabo zidafite uruhande zibagamiyemo, gushyiraho abasirikare badafite uruhande babagamiyemo. Nicyo kintu cya mbere basabye kugira ngo abaturage mu minsi mike batazongera kwicwa nkuko byagenze muri Warikare ndetse na za Rucuru, aho bafashe 80% by'ubutaka bari bafashe M23 yari yafashe bakavamo. Ariko bamara kugira gutya, bamara kuhava, FARDC nabo bafatanya bagahita bigabiza ubwo butaka bakica abaturage. Ubu noneho aba barwanyi basohotse. Igihari rero gishoboka ngo hari ubwo wako ngo Wazalendo, FARDC n'ingabo z'u Burundi bashobora ngo kuza kongera kwisubiza ubugenzuzi bw'uyu mujyi wa Uvira. Ariko noneho ngo ikibazo nuko bazagorwa no kuba abaturage bahariya muri Uvira batazabiyumvamo nkuko bari bamaze kwiyumva muri M23, bakayigaragariza icyizere cyinshi. Noneho wareba umugambi uhari wo kuba Burundi bwarimanye impunzi z'abanyekongo ndetse ubu ngubu bakaba bagiye kuzijyana kure cyane ngo zihunge uwo mupaka. Bivugwa ko ngo ari umugambi Leta y'u Burundi yagiyeho inama na Leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo
ukaba mbese ari umugambi wo kujyana impunzi kugira ngo zise n'izifatwa bugwate. Bagaragaze ko mu 2023 aho igeze abaturage bahunga ndetse ko hakeneye ngo ibikorwa by'ubutabazi nicyo gihari. Noneho ukavuga ngo ese ubu ngubu noneho turebe guverinoma ya Kongo ikomeje kuvuga ko mu 2023 idashobora ngo kuba yagiye. Ninde wabihamye? Ubundi nabwo bukaba bukomeje gufata izi mpunzi, aho kugeza ubu ngubu amakuru ahari nuko ngo izi mpunzi zo muri Kongo Uburundi bumaze gutangaza ko bukeneye nibura miliyoni zirenga 30 zo kubafasha. Ibi ngibi ntibyaba ari umugambi ukomeye wo guharura cya kindi bise ngo nifungurwa ry'ibibuga by'indege kugira ngo haboneke ubufasha? Leta y'u Burundi n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu iravuga ko niba hakenewe gukusanywa miliyoni 33 z'amadolari yo gufasha abantu bagiye bahunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo uko umunsi ushira abahunga barakomeza kugenda biyongera cyane. Kuva ku itariki 5 kugera ku itariki 16 z'uku kwezi mu Burundi yari hamaze guhungira abantu barenga 76,000 by'abanyekongo bahunze Uvira. Ni ukuvuga ngo ushinzwe umutekano hariya mu Burundi Leonidas Ndaruzaniye niwe watangaje aya makuru, agaragaza ko impunzi z'abanyekongo zihungira mu Burundi zikomeje kugenda ziyongera, bityo ngo hakenewe ko nibura hakusanywa miliyoni zirenga 33 kugira ngo nibura abangaba bashe kwitabwaho. Kugeza ubu ngubu hamaze gukusanywa miliyoni 3 zonyine z'amadolari, nizo zonyine zimaze gukusanywa. Bigaragara rero yuko uyu mugambi wo guherana impunzi no kuzishakamo amafaranga birashoboka yuko ari cyo abarundi baba barimo gushyira imbere, ariko nanone no kugaragaza ko isura ya 2023 mu rwego rw'amahanga igomba guhindana, bakagaragara nk'abantu bateje crise humanitaire cyangwa ikibazo ku burenganzira bwa muntu. Reka tuvuga ngaho tujye noneho muri Warikare. Muri Warikare ubu ngubu amakuru arimo kuhavugwa ahantu hitwa Busurungi muri groupement ya Walo Rwanda, teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari umubare w'abaturage benshi cyane nabo bahunze ingo zabo. Ibi ngo byaturutse ngo kugihuha gitangaza ko abarwanyi ba FDLR ngo babonye ubufasha bwaturutse Ikarehe muri Kivu y'Amajyepfo ngo bwerekeza Kamatembe kugira ngo bafashe bagenzi babo barwana n'umutwe wa Mayimayi Kifuafua. Umunyamabanga w'ubuyobozi bwa groupement ya Walo Rwanda yavuze ko igice kinini cy'abaturage cyamaze guhunga kikerekeza hitwa Hombo gushaka umutekano. Ubwoba ngo buragenda bwiyongera cyane ngo nyuma yuko inyeshyamba za Mayimayi Kifuafua zivuye Nyarambwe aho imirwano yari ikomereje mu gicamunsi cyo ku wa gatatu ejo. Uyu munsi rero ngo abaturage bakakomeje guhunga, bagasaba rero ingabo za FARDC yuko ngo zakongererwa imbaraga kugira ngo zibuze FDLR kwinjira muri uyu mujyi wa Busurungi. Bikaba rero nabyo ari ibintu bikomeje kugaragara, ariko none guhunga nugira ngo abaturage barahunga gutyo, kuko muri 2012 FDLR yakoreye ubwicanyi bukomeye abaturage ba Busurungi, na nubu ntago abaturage barabasha kubwibagirwa. Niyo mpamvu bari kumva izina FDLR bakagira gutya bakazinga utwangushye bagahita bahunga. Nibyo ndavuga ngo yakuriye ntibinturo nabo barimo barabyibuka. Hagati ngaho ikibazo cya 2023 mu yandi makuru kigiye kwigirwa muri Uganda. Uganda ni igihugu cyo muri EAC giteganya kwakira inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere. Inama izaba yiga ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba kubera imirwano ikomeje gusakiranya ingabo z'iki gihugu n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ubu rero Uganda, umwe mu bayobozi bayo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yavuze ko imyiteguro y'iyo nama yamaze gutangira. Avuga ati inama izibanda ku kuba umutwe witwaje intwaro wa M23 eheruka kwigira imbere ukigarurira ibice bishya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'ikura ry'ikibazo cyerekeye
ibikorwa by'ubutabazi nabyo gikomeje kugenda ngo kiba ikindi. Akavuga ko intego nyamukuru y'inama no ukwirinda amakimbirane akomeje kugenda agaragara mu karere. Iyi nama ibaye mu gihe mu byumweru 3 bishize muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yongeye kubura mu 23 ndetse ikafata Uvira nubwo ubu ngubu yamaze kuyivamo. Gusa ibi ngibi ngo bikaba bigiye kugira gutya bikaba byakigirwaho muri Uganda. Ku ruhande urw'u Burundi narwo rushinja ko hari ibisasu ngo byarashwe ku butaka bwabwo, bigatuma bavuga ngo u Rwanda nirwo rwabirashe ndetse rugatanga n'icyo bita kwihaniza. Ukavuga ko mu gihe ibitero byakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. U Rwanda rwo rwarabihakanye ruhakana ko rutigeze rurasa mu Burundi, ahubwo mu Burundi rero haturutse ibisasu birasa muri Kamanyora. Bityo rero iyi nama ikaba igiye kwiga kureba uburyo uyu mwuka mubi ushobora gucubywa mu karere, uyu mwuka w'intambara ushobora kurangira. Ariko noneho urebye muri Kivu y'Amajyepfo 23 ikomeje kwavansa. Hari imirwano mishya irimo igenda igaragara hagati ya 23 n'ingabo za FARDC zifatanya na Wazalendo. Iyo mirwano ikaba irimo ibera ahitwa Makobola muri teritwari ya Fizi. Iyi mirwano rero ikaba ngo yubuye cyane cyane guhera ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu mbere ya saa sita. Akaba ari imirwano ngo yakaze ku buryo ngo muri Fizi naho hari ubwoba ko 23 ishobora kuza gusa niyigarurira aka gace ko muri Fizi hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho nuko 23 nubwo hamwe ihagarika ikava muri Uvira, ariko ahandi naho irimo iragenda igaba ibitero bitandukanye. Ku buryo rero hari abavuga bati ibi bintu se niba 23 iva muri Uvira ariko igakomeza imirwano bihuriye he no kuba bayishinja kutubahiriza amasezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025. Ayo masezerano avuga ko agomba guhagarikwa intambara hakaba agahenge. 23 reka bikomeje gushinjwa yo nonongo kwavansa ijya mu ntambara cyane, ibintu bishobora kuza none kusa nibiyigaragaza nabi ku ruhando mpuzamahanga. Birasaba rero yuko bari buze kwitonda kuko Kongo irimo iritwaze turufu yo kuvuga ngo twasinye amasezerano yo guhagarika intambara, amasezerano y'agahenge, ariko 23 ntiyakubahirije kuko yakomeje kwavansa iragenda ifata ibindi bice bitandukanye ndetse igera no muri Uvira. Rero twebwe kuba tutararwanye muri Uvira, kuba tutarigeze tugira icyo dukora ahubwo tukababererekera, byari umutego wo kugira ngo tubereke ko byanze bikunze ibyo barimo binyuranyije n'amasezerano y'agahenge kandi nta kintu bizabagezaho. Ese koko wowe ari umutego watumye 23 iwugwamo none uyu munsi ikaba irimo gusubira inyuma? Icyo ni ikintu abantu bose bakomeje kugenda bibaza, bakavuga se ibi bice none nayo ikomeje kugenda ifata yambuka ijya muri Fizi byaba bigamije iki? Bandi bakavuga ati ibingibi no gushaka yuko babona ubuhumekero kugira ngo ibitero byabagabwaho babikumirire kure, babikumire hakiri kare. Nicyo kintu bagamije, nicyo kintu gituma barimo kugenda barwana ubutitsa. Ibi rero nyine tukaba turi bukomeze kugenda tubihanga amaso turebe 23 iravansa, ariko hari n'ikindi gitutu cy'amahanga kirimo kisaba kurekera. Wero twabanye muri iyi nkuru, niba hari uko byumva jya muri comment utwandikire utubwire uti ngenda abona byagenda gutya, n'uburenganzira bwawe. Hanyuma ukore like, ukore na share tujye tubasha kwibanira.